Kublai shibune pi baroh ki parlok ki baju pej baju kershan ya kanika YouTube channel kajunga. Te ladadon apdeng jang pi ki bakwa bantit. Yaki marbam online kum kiso kido bat ki jingbam restoran. Pila ban order na kawai ka apps ka bakerteng kayau. Lengba kanika apps pila ban order bat kin penpo ya pi hadu ki jaka ki ba pisa. Desai simpat ngin ya peja ke report ka badai menta ka arsau terik jemang arhajar rapo. Katkum ke report na ka World Health Organization lai tu ba kibru ki bayo ya kanika jingpang habro shit telup ka pertai kilong san phuilak rup san hajar sauspa prapuingut kibla klatno lai lak lai penru hajar sauspa lai pengut bat kibla koj arfu arlak san khandai hajar sauspa saphongut. Tikidon kemba arspa khandru teli ki ribat ki dawlanong ki bla syakta haune COVID-19. Na pedeng kini ki arspa khandru teli ki don katu kani kiri bat ki dawlanong ki bedang laj hadu menta nakajing syakta jong une coronavirus bat kita kilong kumne. Kuwai ka kiri bati ar ka Marshall Island lai ka deka Micronesia sau ka Nauru san ka North Korea, Henriu ka Palau, Hinyau ka Samoa, Pra Solomon Island, Kendai ka Tonga, Shipeu Turkmenistan, Katwai Tuvalu, Kat Arde Vanuatu. Te kini kideki kat arteli ki ribat ki dawlanong ki bompat donnya ka report hapo ka World Health Organization. Te kendiat nginya peji ki Shipeu teli kiri kibla syak tak jor haune coronavirus ki badon hakaleng jangka pertai. Kata layatu baka USA kadika wai na kiri kibla syak tak jor haune COVID-19 hawa kibriu kibayo yakanika jingpang menta kila poi syaka katsan lak henrupo prahajar sauspa sapo prangut kibla kladno kandai saw hajar katwaingut bat kibla koj saw lak saw penru hajar kandai spa ar penyongut baar ke Rusia lailak laipsan hajar praspa prapu arngut balai Brazil lailak laipau hajar praspa kandai pongut basau ka United Kingdom arlak samsau hajar shispa kandai ngut basan di ka Spain arlak laipsau hajar praspa arpsau ngut bandriu Italy arlak arpo prahajar hendruspa sanpo prangut bahnyau Germany shilak nyau hajar praspa sanpongut bapra Turki shilak sanpsau hajar sanspangut bakhandai ka France shilak sapwe hajar khandai spa sap khandai ngut bashipeu ka Iran shilak laipsan hajar henyau spa iwei kini kedeki shipau teli kiri kibla syak tak jor haune COVID-19. Te mentang inya pai syakari India. Katkum ka report na ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India layatu baki briu kibayo yakani ka jingpang habro kari India kilong shilak laipwe hajar praspa henripo prangut kibla kojno sanpsau hajar sauspa sapwengut kibla klat lai hajar praspa drip nyongut bat ki brang don hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis nyop lai hajar sanspa drip ngut te khandiat ngin ya peja ki katu kan ki cela ki bla palat ya ka ar hajar ngut ha ka jingsha ta jong ni COVID-19 ka Maharashtra ka de ka wai na ki cela ka bakiu state ba ha ka jingsha ta jong ni COVID-19 ha ba ki bru ki bayo ya kan ka jingpang menta baro kilong sapunyo hajar shispa khandai phongut kibla koj khatlai hajar sauspa saungut bat kibla khladno shi hajar sanspa nyopnyongut napo Tamil Nadu baro khatsan hajar sanspa khat arngut Gujarat khatlai hajar hendruspa drupsaungut Delhi khat ar hajar khandai spa shiphongut Rajasthan ndru hajar henyospa sapu arngut Madhya Pradesh Henriu hajar laispa nyapwengut Uttar Pradesh Henriu hajar khatnyongut West Bengal lai hajar sauspa samkhandaingut Andhra Pradesh ar hajar
henyospa san penyongut Bihar Arhajar laispa prapangut kini kide kicala kibapalat yaka Arhajar ngut ha kajing syakta jong uni coronavirus te mentang inya pai syaki jala kibadon hapo North East India ka Assam kadai kawai na kijala kaba buntam ha kajing syakta jong uni COVID-19 kaba hap hapo North East India kata baroh kibayo yakan kajing pang kilong laispa san pongut kibla koj san penyongut bat kibla kladno saungut te kibarang don pedeng kajing syak sumar lani aktif kes napo kajala Assam kilong arspa prapenrengut napo Tripura baroh shispa prapendaingut kiba koj shispa san pulaingut napo Manipur arpendaingut baroh kibla koj saungut bat kibrang sa menta kilong arsangut napo Sikkim iwai ibrang syuk thamai menin kasngi ibawan napo nongba New Delhi te habangi pai pat chaka jala Meghalaya kat hadu ka report ka bamenta kibayo yakani ka jingpang kidang sa kumju kata baroh kilong kat saungut kibla koino kat arngut iwai ibla kladno bat menta ibdang sa lane aktif kis don satang iwai ti habang ipet kat kum kani ka report menta ka India kala don haka kerdan ka bakhat wai habayen jor bat ki wai kiri ki badon hakaleng jongka perthei bat hakaleng jongka India tang hapo ka arpsau kanta ka kiew kumba Henry Hajar henyospa Henry Punyongut bat ki bakhlat shispa sa Punyongut te katu katni ki jubab bangla deptho nabenta kitu ki bakali jingkeli kilong kumni harum kata napo kirela baroh kibayo yakan ni kajingpang COVID-19 henyospa khnai sangut kibla koino sanspa khat sangut bat kibla khladno saungut napo Goa baroh sangut kibla koino khan reungut napo kari China menta baroh kibayo yakan ni kajingpang COVID-19 kilong prab saw hajar sanspa sangut kibla khladno saw hajar hendruspa saw sangut bat kibla koj nyopo prahajar aspa hendrupuwaingut ka China ka don haka kerdan ka bakhat saw napo Argentina baroh kibayo yakan ke jingpang sipo hajar hendruspa sa phendai kibla kladno sauspa live khandaingut bat kiba koj lai hajar sanspa live hangut Sri Lanka baroh si hajar prabsangut kibla klad khandaingut napo New Zealand si hajar shispa san saungut kibla kladno arpwengut napo South Africa baroh arpwe hajar laispa sa phulaingut kibla kladno sauspa nyongut napo Nigeria nyaw hajar sanspa arphenrungut kibla kladno arspa arpwengut tementang inya peje ki katu katni kiri kibadon marjan batkari India kata napo Bangladesh kibayo yakani ka jingpang COVID-19 kilong laipu Arhajar hanya pu prangut kibla kladno sauspa sanpu arngut bat kibla koj Henry Hajar khandaispa iwei napo Pakistan sanpu Arhajar sauspa laipu nyongut bla kladno si hajar shispa iwei bat kibla koj khat nyaw hajar shispa khandai pu prangut Nepal baroh sanspa prap sangut kibla klad laingut napo Bhutan arpwengut baroh Myanmar arspa iwei napo Thailand lai hajar saphongut bat kibla kladno san phanrungut ti habang ipet kat kum kani ka report kibru kibayo yakan ni ka jingpang hapo kari India bat kumju hapo North East India kila nang kiew na kawai kasngi sya kawai pat bat kawai na kijala ka bakham kiew bha haka jing syakta jong uni COVID-19 kabadai napo North East India kadai ka jala Assam katkum ka jing yathu jong u minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma hapo ka Twitter laong ba bun naki kibayo yakan ka jingpang COVID-19 kibadai napo ka jala Assam kidai kibawan nakiwai pat kijala kata kum napo New Delhi bat Tamil Nadu te khandiat ngi pe jaki katu katni kijala bat kidolanong kibahap hapo kari India kibom don syu kinukis lane kibrang syu thamai yakani ka jingpang coronavirus kita kijala bat kidol lenong kilong kumni harum kata Andaman and Nicobar Island
Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram. Kini kide ki Sautli ki Jalabat ki Deulandong ki Bladai kum ki Free State ki bahap hapo kari India. Tang kini ki khubor khuble shibun bat singo bahaban map yanga namar bangam la ban reply ya ki comments ki jongphi iwei pe iwei. Te lada phidon ai ban kali jingkli singo bah shu comments hakani ka video bat ya ka jubab ngansa jubab lasai. Te ngangej ba baroh na pedeng jongphi phia don hapedeng kamet ka basaj baklan da ka jingdon rengkat ka jong blade try kenrat ubana jrong tam e. Te ngin se kendu byang salasai khuble shibun.